Mentalali klasik di social media. Nilai badan minum waktu saya dan saya lama minum syak. Dia minum kersam jong gawi pipi. Bantim telah lalu berkira kilo ikhtir kira akor. Orang presiden Henry kapur politik soal penuh. Yolesi kadai naga parti ke joki betul pria. Naga politik sedikit hebat ni. Naga kikuat betul kuno bang yalam bakala. Bakal subuh bakal yang dipaiba. Naga taga daun evi dipanglo dipaiba kinong kersam. Yang scam kin wan kin parti befer kin penkelumar evi. Oh mentalali kinong vi dalam katalog vi la parti kongres be ketan sebeli. Don itu kibalang don arjumur kibong em. Agak MDC ke mele dengan kersam pramo. Kena yang MP deh ngin kersam be ya kah? Kongres bong evi. Nakata-kata kongres linta kalamang hiar bang mentah kesannya haki dulu nama tadi di bangsai yang bariki ejesikan baulong klur jogari kebagi di jogi pilih cari aku gini ke kongres lu lalu di kongres ini banyak keren rumah orang ini tuh lebih mengaruh di kongres haka pun mengampak dulu ke BPP jiayu don't say kilong yalang klien hadir ke election MLA jiayu mana ada election MLA sangat MLA Jogja Kongres kibadai haju kepor lain KMDC bat KMLA hadisi council KML KMDC Kongres kira sobat KMPP dengan dari mana hapo assembly bat kia persya ngawang itu lebih persya baik ada dia keduk baik sama kata hadisi council dek dia keduk Kongres bat MPP dari mana Hako assembly pak kia persya tiba-tiba Pichanya kuno ken dia kapakum gini ki parti gongi pina magata wan nom sha yalam bakla wan nom sha bakini ke baro ken pentame evi ngana kata dawo evi ha por election isu sami wiru day Henry Pension nong rimba namar kani ke por jong ka pentame namar wadu deputy chief minister mo pikan ma wambat iksu jong ini try to wong dai dia try maksud tipi dia try maksud ke kadang tu jimba bateri maksud ke dibe ke jisniu nadu dang rit yang alak ha uksud hiu di bosniu den ni don nek mikwa ni kita ikut biang uksud kemudian kaya baba Henry udi muti chimini sarwa mena try bat uksud dulu kami PPTM bi bat try uksud ya try mapi ringi TM ni dingin trenya trek suit banyalere ki kam jakla na kata-kata bang yong baka voice of the people party kadai ka sur ka chompi ki paita kadai ka puram ka chompi kadai ban tulipat ya kadai ka ri ka bangai ka chompi haprek jom jige idon kam namar kata ya ka jing dersan ka chompi idon kam namar kata ya ka jing shenia ka chompi hati nong yalam jom ka voice of the people party ngayong ding sa penyu ba arden mila basangoy upresiden barang ba karne apa nih jom ka jinge Henry ulong skemba ani ngaling asyik ya keren berbanding dong mbak aduh petugasnya marjan prabang akan mau ini perbagi don berkat bagi yak itu clean politics hadir mentah Henry kabai istilah perkebas itu nama dia keren berani urang mbak kalau mbak golden iya kabangan dia pen ya kan nongrim kajonga kabahaya bangan syokot kata masuk tenang bangan tre bangang batang nanta kaspa kepo kanya pen ya kan nongrim kajonga di kata himut yung baarden lanau di ubriu siam se di para lembe lanau baarden di ubriu bakwa apa ene ayu kan ene ayu kiwi parti ki national parti ki lakwa bantan yung baarden ri baarden dongem naga bentang karibat kajan gede long kebalong bangulen wenga ngilyak ngilong skemme bangayo kumbab yoi kumtuhan di social media lah hangkap pagi board kan bas legion bangin long scam bangin wanra ke jimba ingin penyempat ya ke bangin ladu no hapo kari kami ke jengi di wanong saya lah bakal perlu baik nama kapor election kali kapor kama pentame ya bi ya pikir member apa pipet film anda pipet film itu kita tanggi jing sna kijung director lani kijing you bateng teng abang ipet di film kan kilaban ni kibasisha kilaban ni film kiba sna na story kibasisha lani kiba kisisna hi hari teng abang ipet film na serial don ki film kiba haba khadu dalakut niyam kamar balai kijing trim uni director kemud ya kakam kabum sisharu upat kelas sisha ni nem dai
Henry Kijongi siapa Kijongi Pak ya kekam sensyar kadar kamat kentan kasensyar kadar kamat day kekam kamat sisa kipenlong drama tu tanah kebentar bagi dia cuma toyel di tanah kebentar bagi kuah bagi syong bagi kuruk ya kaspak kapau lalayak uni uduk usuk kamlele tanpa ilmanga hasil kalong sepai tak kabukum kata ni de ni long scam ni long yang drama kubalik kini bayaka ya kam ka sisa kit penuh kam kai kit kolong drama bagi ken kadi ke entertainment TV halakan ke politik jogi ke entertainment dengan banyak uspa yang ke VPP de kam kwa entertainment nama kadi ke kam sinsyar kadar kadi ke kam ke berabu rau beli barang syua bangan pekut kana yafi nak kata ngimde ban saya lam bakla ngimde bagi ngin ongba mentar te kebut ngin hampir khat ni ngi dak don arla jimut ay kajing kersan ke jopi ya candidate joko voice of the people party i Dr. AJ Sikon ngong yafi ngimde ban saya lam bakla politik saya lam bakla ha namar kaji saya lam bakla te hakapor ke bakadu coba ngin lek dulu don di pi lam bakla hang tu dengan dai haulan ma piek udon ke bela bakala ngaru ialah di pudak hamsanwa dia syua bangan long sanlah dia pitik ngasa ialah bakala mangayui ya kawi ke TV kadon ka advertisement na kata ke TV kabana ka pita ayo tu cinta geng hana pilih ha pe bagulden be uyong ndali re tambanga itu pudak sanlah dia laku abandali ha pi benda babril tinggal yui ke tu advertisement spam tu krim atau fair and lovely karena datara tu fair and lovely ngata pilih napa hostel ngalimi ngalikin fair and lovely bangli jadi anda ngalata si benai si tayo albenai ngapain hakajit kaju si kaju le lalu saat seduk fair and lovely ru kaju pi kami ketika saya lambak lah kamu menong ngimde man saya lambak lah ini man sautu ilah kajong kanong rim wat nong bakla ngingi moong ba ko gi paiba ngingi penbori o paiba la ngingi kenshot yo paiba ba kaparti VPP kalong ban buang habang yalat ya kasencar kadar kabakoi bangin rat ko ka bangsa don gi basim kabu gi bong ba arden hikai ban bantu ban bangsa hedai ba arden uang kumne uang ba ka por election na di paiba di ko ba golden o ba arden presiden ini Ukraine China kalian ditinggalan dengan parti yang lada don bahai semua di walipan tu bilang mau karesan walipan menentukan diri tanpa ada ai hapsi seseorang kublai syibur ini deh timur yang bagus dan ada kali bapu yang lain siapa ada bapu yang lain berapa bagus dan wanse berjikawai lain juga lain bagus dan anda ada bajai bapuel anda ada bisa sobat ni ngaji untuk kasih lagi ia kublai ti lada ala iki bapuel hai bapuel ini kublai nah ai cipiak dan sispai bapuel dia kong kalian hapden ke kata ada jin ai jurnalisi nah ai sai bapuel runtre kat jinjong bagul dan kaniru ngatrai hafsau prapi gadur ke Isang kumpulan apa pun kalau kecil lepeng kan nyupeng yang mau aja deh. Pilu katu ada pilu kan saya tunang aja bahaya pi kalau kami kalau kecil lagi apa kalau tapi ketat deh. Maka kata orang ini dia anda kata semua hawa ai. Tambah hantu kendong tegambut le ya kababukan kalau kesu di bande. Bak kentang ya wai ngompi. Kami ketika kami kentang nijit itu membesar nijit yang kita melamiam nilai kendor diduai nilai sekitar kendor dipendam lebih hogel nyok kita nyelam nyok kita nyelam di balang di sini di balang nyok kita nyelam di nukter itu selesai kesensyal kadar nilai jadi kentang lah kemudian ada dong bak politik kabalang ubreng gabut naduk tentang sedang keputi gabut ia kesensyal kadar bersensyal ia dikun Israel bami kinong yelam di bas kensai kinong yelam di bas kentang di bas kensle dan karena berketai di hakikat praturik syabab ini terbut hakikat
kendai terik lek lagi jaga kendong gitu di penjangan di jengduai ada boleh percaya itu anu dan kinan siang di jopi bahagia kat kendai terik kinle ia kebadan kamde dan dia kata ne ia kebadan kamde bangang iksa maka soal terik linyo ia kebadan mereka bahkan ini ketinggian kedui kelengkeng sodong dan kibril kibawang ba kaparti perakal esosien petak hiwan lagi di joset Pidon kejikit klik, pidon kejikit hem, pidon kata kapur bagi orang bagi dia berkelah berpelai, tak tahu tu dia kini kan jelah pada kali kembali jadi dan menepeta. Andai bagi yang kirim congsi, kirim kirim besar, kirim kibadan burung, kan ini pada bagi ke social media congsi. Kadang congsi kadang kita kirim congsi di platform kita ke. Hindi kasar TVPP bakit dong kesal hindi ke basok nak kata ko kipata pendem ya lebih bak ngatif baru na privat pun ramdai baru kidon kibala raipa long kata long ru yai kat kabaya ju hau pra dene kata hatong pek don kenangi rai katungot kibala rai lupa dan ronda kat kendai terikte lara kalau hanya election instan nak election hakem di election hakem election ru hau pra katungot nak pergi banyak pergi dalam kasar kulit sibuk dia akan ikut akan parti yang dipadai yang tolong sekarang